Postage macam mana, selamat tak? Okey, Wani cerita secara ringkas semua dalam ni dengan betul-betul. Barang korang kita lock dengan dua jenis jaminan. Yang pertama, kita punya insurance cover protection you punya parcel waktu delivery. Barang hilang is okay, kita boleh refund balik duit hampa 100%. Barang dah sampai dekat rumah, korang jangan takut, pakai je. Sebab jaminan yang kedua Wani buka tengah running tu, iaitu warranty cover 1 bulan. Level 16 saja bekerja gila ni. Yang tu untuk korang macam ibarat testing dululah barang korang. If ada masalah apa-apa, tercabut, kemek, kata patah ke, anak buat ke, kecuali sendiri ke, is okay. Korang boleh datang balik cari Wani. Tak ada masalah ke demi. 1 bulan Wani biarkan. Kalau kedai yang korang walk in 1 ke 3 hari, at least lah ada budi bicara, diorang boleh settlekan barang korang. Tapi kalau barang korang rosak 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, siapa yang dah biasa kemek, yang dah biasa putus, dia faham. Dia akan rasa warranty cover ni berbaloi gila untuk dia. Arissa akan bercuti selama 3 bulan. Tapi tak apalah korang, sebab kawan-kawan kita di Level 16 akan live menggunakan akaun Arissa. So untuk korang yang nampak bukan live saya, bukan muka saya, itu kawan-kawan kita lah. So korang boleh support kawan-kawan kita yang lain yang akan live di akaun Arissa Level 16. So korang, jumpa tahun depan. Bye-bye.